Anyang aki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abarako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay kan ko may 1 kilo akar niti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan na. Adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak may. Apay no agawid, agsublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti arkilaan paray. Numapan yung sukunan ni Bakat Mau, Manila. Dahit nga rod ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addawan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman, numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti ti mapangkwalayan na di balayda, inton malam. Kasaritak tuma paray. Agyaman ak pare Noanyat ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niya ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man bulodin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kan kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka no ni Parinar daw, nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Loding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Hayat mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay anakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan ka interesado kunak manan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asana ka interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Hay, mabisinak lakay. Anya nga rodik hayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangpet mo asidaan? Sikakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga rodan. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpet ka. Lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Sika magaya mare. Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin? Gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya. Mala, gumatang ka man kiti iti lakot. Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kaya dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso, ti sinusuon ko. Hay, amom, bakit kang anya? Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid-sida iti kakasta? Maariya kakon.
What? Ay danga. Isumatiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pao na yan? Apay ngamin aya, anyang iti maaramidam, no saan ko akayat, kat maariya kak nga road. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabro da nagawid. Asaan na ka nun nakayat nga agsida iti banak? Gabuta maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka manlangan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kas kada benek, kas kada kuskusilang, ngam, sana kagimatang. Na, apay gaya saan ka gimbatang? Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanan nga impromise ko iti bagi. Asaan ako nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunakmanan. Jak man amo na. Ngam basta, maariya kakmatan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukol. Ay. Pulos asaan ako nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan Anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbag din ta saan ko pinasubsuban ti danga. Una yan, Mare. Ay, nay, sulang tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid? Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ho, tiawanan ba inaluding? Bay amon Mare. Kaslasaan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaraw dun tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day talako medyo daya. Sigurado ama ibus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatak Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Una yung ngay. Nagkapula nga iya abroad. Saan nga agsida iti agurong kas kada benek bakay? Uwan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang. Hindi nagsabat tayo di kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi ta mapan na imbagbagay ti tao. Amo man tayo aluding. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun nga agsitsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Iso mitindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na. Iso akas tanti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saan nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Barang ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding. Unay matan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo. Ne, taging didi ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaariyak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilan. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nagabrod? Iso ti pampamuspusan tayo no kas nga awan sidaan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maariyak kan? Kat, pudnumat, manipod ita. Saan ako nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo, kunaktumag. Anya? Pauunayin ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapu iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang ti pudno anya. No kunak asaan
saan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan tisap sa pulam ludeng. Karnay, wanaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray ka sa ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang. Malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katwan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariya ka kun kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Ala nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamutan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Ala, tigat gatangam. Dahito man 1/2 kilo abunga ti parya, nana. Manugahan ti may 1 kilo. Ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti laok ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang runa dahi ti bunga ti parya. Nakunakday ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dahi ta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang bangset kunana nga raw. Kan, saan ka nung nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray ta nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nagabrown? Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga oray saan pa'y kumaamabalain. Nasubrahan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Luding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasan man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit ang nyalaki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latamad atong paan. Anya? Katuan man, awanan ba ang gidi Napanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyag na di mo goang. Mariag di mo goong ang kaslamat duling at tuyot itsura na. Ha? Katuan man, ay, mariag ka no. Ay, sus, mas nakarariag matilangan na. Tidang nga, babae. Ay, sapay la kumangaron ata saan amay ibusti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na itiag kakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababain nga po iti na ilawlaw ang imbagbaga na. Oh, apay nakamulang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, ada parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumat ana ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul
Ado ti maala iti taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapol. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao, awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Ay! Diyos mio! Marimar! Ha? Pakikang? Kung naglagit din o asino, di kasla uong, ang nakakalugong dito igit di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusan kan nga agsida iti kakasta. Ay na, nagdaga ang di panahon. Nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? 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 Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagab-gabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kakasta. Kung nampay ama ariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasal-salbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kakasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha? Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad-tad-tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat, aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagam mat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagap-gapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta sidaan. Ala, saanan ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin ada rasudos? No ada kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng. No ar-arigan, kaslanalpas mo nga intupra, ngam sinublim mananakinan. Anya? Katuan mat, aya po aya, siyak pa ikid din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto ko mamatan, ala kayo. Naglaing kan tumat ngamin nga agsao iti patapos. Kunam lano agnanayon nga dakwartam. Ha? Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariet mo na sidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan al-alaan iti taltalon, tapno addalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal baliw ka kumamatan. Ay, anya laki, day. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki, day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki, din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo. Anya laki din! Gamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengag da dita Chulipa Furniture Shop da pagayam Juyo
Andong, Ruben, kantay busdaan ni Jerry Chulipa. Dita na ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anya laki day. Anya laki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook no kastoy nga ado ti aglalike kan ag comment iti post. Anyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas. Anya ko mati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan, sando? Makikita lang nga rutin dito nagngisit na barukong mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan. Ikanak man iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmet. Kat no nakarelax ka kanayon. Dito ag-sil-sil pong tararamidan. Ag-selfie, ag-post, ag-katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay, dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na, akas na ada kukwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ng ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na. Awan mo. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo aya. Di ka mamati adagos ka iti makikita mi di social media. Sigurado ka aya akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawa na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Oh, apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang? Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko nagiji Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa masakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang-tang abong. Ay na, mano nga oras yung manang ni Japonte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita ayaw mo dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless, taruba yaw. Ay na, mangibabain. Look-look ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay namanang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasanam numapo ka kayo. Mairupaan da kayo nga raw. Dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamat dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dito.
kasla kayo agsansanuong dita? Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apa yan manong? Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yung mat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga ado ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang nga di restaurant tinagkasaran may. O, kanya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapo na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay yan ti kabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apa yan, Irma? Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makas asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano? Nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman, ti di na unay am-am mo. Ngam mat dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, baka paayat ti agpost na talaga no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta nung makita da kay ti personal? Kas taunay nga ta ti panangkaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang. Tamang ano agbutang iti tsuram nung makita na ka iti personal. Anya? Ay na, manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpaingam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni girlie. Amangan no agofline tumanan iton madamdam No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakkan ka manong, di ka unay. Amang ano agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpet ni girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na paingata ti aglukaw. Ay, basta manong, di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan?
Inanfalok. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababain ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makit kita. Saan may binagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Saan na kinarga ni ti kapsyon nga ahaset. Anya? Wain. Isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, jak amo na niya tiba ka. Anya laki di na ya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay ka talaga akas ta ti sikat, ah. Kanya sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saanin ang nakaskas daw, no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamma dagiti pupos sumanang. Kasalamatan ilakla ko yung data kararway, di data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Kita man nagitipos ni Garley. Oh, ano ti nag-comment? Talaga na pintas tinobya kanya. No comment. Anya, Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, day ta nobyam. ay kiyo na. Di oray pa'y agkasar kami inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agragan ti Garle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapno saan manin alumdaang, ti kabsat mo. Ano nyo dagita babasi tabado manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man ang ti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito'y ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo tinata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan ititela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asyo mo't tatagiti anak yung latanti into na rin yaw. Saan kat nga anya ladita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayaten, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Lagito lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Garley. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, kito rayon.
Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sarino ka na, ti papanan ni manang mo agarlay. Ay na, tsaka mo ah. Anya, kat no kastaunay ti make up na. Ay na, maasara kiti day lang nga na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ka, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni manang mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang si katimang pabalbaliw yung kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan ah. Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Ngalakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, manong? Buisit kit di na babae. Ni, apa yan, manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa nga adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personal. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la unay nga agsasao. Imbaga akong daytaken ka, manong. Madlaw mat nga bin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami nga mindenggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ka. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, manong. Ado ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din ah. Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya ngay manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang apa nagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin ah. Ipakitam ti pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray nyo tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal ken kadaytan. Di yung amin unay timang filter kadagiti ladawan nyo. Kitain nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat. Bigbigat ngam naimbag ka pa'y mare ti ibagbagam. Naku, nagdayta. Gaputa sana na malapdan ti panagasenso ti biyagyo nga agasawa. Si kakit dimat. Gagat kan anos laang ti puunan, mare. Agasaman? At dante na ipatagderyo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ng ti kaluklukat a panganan nyo? Wen mare. Naimbagla a pangalaan iti pagtuition ti duang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte ita abanawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanan. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan iti namnama? Kanayon mo a panunutan nga dantulat ta.
post ti Maysa kadagiti nangan ijay restaurant ta idi na minsan ngal daw. Ha? Saan ba kayo? Apay aya? Sigun iti post na nakuna na a satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Nakuna na pa'y iti post na a highly recommended ka no ti Bea's restaurant. Apo? Sapay la ko ma, tamanay nayunan, tikas king kwa na nag-post, iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kan kwa na ti food review na. Ken Maysa, nakuna na pa'y iti post na nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Ay na, nagmayat man bakit? Ala, itultuloy tayo, tinasaya ta serbisyo, ti restaurant. Iti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakitam ka diti in-shared post ni Bea, idi kalman. Ha? Saan, Mare? Anya ka di dayjay? Ay na mare, kasta unay aragsak na, gapula ang iti may sa customer da nag-post. At 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamlan no asino da di abeya. Mamati-mat itimpost ti customer, iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da Bea. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patyam day jay. Ti kunamkit day. Iso akon di post ti customer na iti kasjay, gaputa binayadan na. Kasjay lang day ta. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata, gaputa da bayad na. Anya laki din. Awis at tuman gayam ni Marilyn da inton umay alawas. Ha? Sa dino ti pangawisam ken kwa na bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da beya. Ha? Tapadasan mi man no pudnumit lang ti popos dagiti napannang nanganan amayak kano ti luto da. Una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menu da ijay. Kasla sa anak mamin amamati iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna kat binayadan lang ni Bea dagijay. Tapno makuna lang ang maayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan no pudnumit lang. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't Mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay, katwan kayat ko Un mare, ilibre ka. Basta duwata amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak met ti aganes review, mare. I-rate ko man met nupudnumo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun ngamin ka. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na. Maamuan tano pudnumot laang. Wun mare. Ay, ati ko na. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bea inton Lunes, mare. Wan Mare, mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis amapan mangan. Sigon kan kwa na, mapan ka naman aganes review. Anya? Kasta timbaganagan ka? Wan Mare, jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya, kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Bea. Iso nga agaramid man na niti wagas, tapno makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambience. Awang may Mare, nagalas mat dito unag ti restaurant na. Ado ti rumbang ay improve na. Nakalalas. anya? Kita man da ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 da ito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot Mare, saan kumamot akasta Nakababain kini Bea no bilang tamangag na. Ay saan?
Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Siyak man mati agpost iti Facebook inton madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Ape akas tati lang ang bakit. Una yan. Kita man day to'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Ape akas tati bagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay daghayam na nga dito eh. Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan tipo post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dahil Not a good ambience kung kuna na pa eh. Ay, unay mo da jayan. For over 10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo tin ka nagiti tattao dahil nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado tin nga presar iti restaurant ta. Kit isulaang tinidumdum at review na. Ay, unay dahil nga anis review. Nyalaki din. Ning, itaman pa'y anasapa ka nagawid lakay. Hinggagarak tinagawid iti nasapa. Gaputan nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamatan, Jinky. Apaya kasi ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng dadal dahil tangar aramidam. Anya pa nang dadaal nga ibagbagam. Kat honest review nga rod. Anya? Awan maaramidan da ta iso nga rod ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langan ti makuna dabay ang agasawa iti kas nga impos mo. Kat ibagada ta at ibagada. At least, nagbalinak la ang anapod no iti review. Anya? Kan may isa, pudno matamin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience. Saan a satisfying ti foods da? Kan saan a naasikaso dagiti crew da? Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayjay a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto la ang tirate ko a 4 over 10. Iso a dagiti agpopos iti 10 over 10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno la ang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag! Ha? Si kama Jinky. Unay kama dan iti popost mo iti Facebook. Ha? Tapay? Anyat parikot mo? May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mat dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan dayja abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang adadail iti restaurant da. Ha? Makikita ngamin nga asensado dan iti biyagda. Iso agas ka. Anya? Kung ba iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adu tinaskan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adu tinaskan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Entiende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Ada ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Nasayat kumamat, no at the restaurant mo, amabalin mat, amaban, ipos, ikan iti honest review. Ay, amawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay, agalawa ti restaurant di Bea. Kabaalam nga damat. Ha? Ama ka irugi, itigas dyan negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas.
Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagamday takan ko na, Mari. Ay, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to ba iti makita narugyan na? Day tangarod, Mari. Lawlawan ko na si Murot kan ko na panangan. Kas jemot gayam ti panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na galaan. Nakababain kini Bea. Day jay nga impose na. Sa pasyak ti kaduhan ana panangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kas jay. Ana? Nakadkadlawa kas na unay lang ti apal na. Naimbag kumamit no adabugod na restaurant bimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da beya. Ay! Pudno day ta, Mari. Mom, kayat ko nga ibagaday takan ko na. Iso na lang ata nagtepelak. Amangan nga mino ibagana nga in libre nak iti makan. Sakit kasta ti ibagbagakan ko na. Oho, di ka ba'y lakit ti imbaga Baring no aglimpyo ti dadala panunod na. Bayamon, Mari. Sa nabalita na ibagamutan. Bareng maamiris na. Awanan ba inda di abakla? Kunamlan asino? Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbaganakin ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit a negosyo, awan narugyam. Ha? Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, kinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, at da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Oh, itaman ti balay ta. Ure ka ti ikas na ngagtrabaho, kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga, nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam Jinky. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, at napay ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idin to tapod no, magtimbaganakin ka. Anya lakit din. Mari, naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta Bea. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, jak nadlawa. Indilit na si ka. Pow! Ha! Nakaamiris nga ta, ati awanan ba yung nababae? Ha! Di naman lang nga rod matagderan ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagid de. Binagaan siguro, anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan, Mari? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky. Ha? No di dagat, nagpadaan nga awan babain da. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Honest review. Abay ngay, nga indilit mo ti post mo iti Facebook. Mari. Tagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di tagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, Mari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at daying inaramid ko. Naimbag man, tada lugar ti panagamiris di tapanunod mo. Nabainan kami siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, Mari. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, Tatalaga na sa kitinagam ko, itinaramid mo.
Saan man na siya ti akin restaurant? Ngam, nasakit, riknak. Ha? Dito, masakit. Mare. Oray ka di ba nagamiris mo nga ibagbagam? Nalpasan nga impos mo? Saan mo na mabawi iti panuno ti tao? Awanan ka itibayin? Anya? Imay ka dito'y restaurant mi? Tapno agkid daw ka iti pasensya? Kunam, mare? Wan mare, pasensya kayo kuman nga ag-asawa itinaaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day mare, Jinky. Mare, Agyaman ak iti iyo umay mo, ah. Uray ka sa ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na, mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. anya? Ag honest review ka no kabanglamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatam. Mare, Nakababain nga min ti kundi honest review ka iti restaurant ti akin restaurant. No si ka mismo kat awan mat bukod mo a negosyo. ha? Pasensya ka ni tinaibagak, ha? Ngam amirisam ana imbag. Leksyon day taken ka, mare. Wan mare. Ala, dito ikalaang. Mangisaganak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti day ito agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.